bab 12 dars 1 ka asma wiya salatul juma no yewta en fi julde juma wa salatul jumu'ati julde juma fardun ko faridda alal a'yani e dow toɗɗagol kadi toɗɗagol jummu wala hano wodani julde juma shurutun shartiji wujubin waɗɗinayɗi wa arkanun e tugale wa adabun e neediji wa adarun e gantoji to bihu ɗihino dagina attakhallufa tultugol an ha e juma hara on tigi mara bakkatu fa amma shurutu wujubiha amma sartiji waɗɗinayɗi ɗin goɗɗo yo juulu juma taasi ɗin ɗon timmi e makko julgol juma ko farilla fa sabatun ko ɗi jeeɗiɗi awalan ara nun ɗum al islamu ko wongol julɗo wal bulughu wongol hellifaɗo wal aqlu jogagol hakkil wa dhukuriyatu e wonugol gorko wal hurriyatu e wonugol dimo masalan maccuɗo ma debbo juma waɗɗaki ɓe wal iqamati e ñiɓugol aden voyageur jo juma waɗɗaki mo wa sihhati e sellugol aden nawnuɗo juma waɗɗaki mo haray ko ɗiɗo jeeɗiɗi si ɗiɗo tumbodiri e goɗɗo julugol juma ko farilla wa amma arkanuha amma tugale ɗen ko waɗata kon noon joni noon ɗum ɗa ko waɗata e juma waɗɗo mo joni noon tugale waɗayɗe ɗen kadi yo juma makko on sillu so juuli fa hamsatun ko ɗe joyi al awwal aranum ɗum al masjidu koye taw koye juulirde sellataka moɓodiren e teere ma e ley mangoy ma e angaru juulen juma alladina yakunu laatotonde e muɗum jaami an moɓodirande asani sarti ɗimo aljamaatu koye woni jama yimɓe ɗiɗo ma tato ma jowo darnata juma walay salam alanaɓe noon haddun keerol wigol ko beetel inda maliki nokku ka madhab imam maliki kañum par ce que koni labudda feere wo noon ala anta kuna nde ɓe wonata jama tan jama yunɓe molon to taqawwa tawa wawa ñiiɓude bihim saabu maɓɓe qariya tun cawum ɓe mana hara kamɓe tun siɓe hooɗi e nokkure hara ɗum innete cawum wa rajjaha hino jikkinitode ba'adu aimmatina yoga e imamuɓe meɗen go annaha wonde no montan on no adadu yimɓe ɓen tajuusu hino dagora bisnay ashara rajulan worɓe 12 ila yimɓe 12 baaqina heddiɓe li salami ha fewndo ka juma on salminte tawi 12 no heddi ɗon wo haray juma on hino waɗɗi e ɓe mana haray ɗum ɗon selli assalisu tataɓum ɗum alkhutbatul ula ko khutuba aran on wahiya ko on ɗon rukunun ko o farilla ala sahi e dow ko selli kon وكذلك كون ننقل الخطبة الثانية خطبة إمام على المشهور إدو كلولي ولا بد فيريو على أن تكون عند دولاتو بعد الزوال كو أدي دير تقول نانغن وقبل الصلاة كو أدي جول غنغول وليس في الخطبة الله خطبة حد كيرول عند مالك نكوك إمام مالك أيضا كد ولا بد فيريو على أن تكون عند دولاتو مما تسميه العرب حرفه عربو بمئة خطبة مثلا بمعنى لغوي hara ƴetta minitaji seeɗa hara waaju nani mingu kadi nanoto nder ton wa tustahabbu hino yiɗa at-taharatu wongol aade laaɓuɗo salligiiɗo fihi ma e nder hutubaji ɗin ɗiɗi wa fi wujubil qiyam woni e waɗɗagol daragol imamu on lahuma wonande hutuba on waɗɗagol daragol hutuba taraddudun rutinagol woɓɓe wi daragol hutuba no waɗɗi woɓɓe wi o ɓoye waɗɗaki so jooɗi ke hutubi haray bona e ɓe mana haray bonali الرابع يبن الإمام كإمام ومن صفته نجيا صفات مكودين أن يكون الأولاد ممن تجب عليه الجمعة وجمعة وقتي سي جمعة وقتا كما سلتاك وجلنا الجمعة احترازا كارينا قل كأفتقل من الصبي دبايكم ونتا إمام جمعة والمسافر ما فياسر جو غير ما كوينا به ممن لم تجب جيا به بتاوتا وقتاك عليهم بجمعة واشترط نصرتنا أن يكون المصلي بجلنا وأن لا تتو أن يكون دلاتو المصلي جلنوهم بالجماعة حركو جلد جماعة هو الخاطب بمعنى ويشترط نصرتنا أن يكون دلاتو المصلي جلنوهم بالجماعة جماعة هو الخاطب حركة كون خطبي إلا لأذور سونار بسبنغانتو يمنعهم وينو سكو مهيدمو من ذلك إدو مثلا من مرض إمرد نونار قد خطبها هاغينا onawna aw jununin ma ɗum feetere aw nahawi dalika ma ɗum ko nande tatay ɗum wajibu no waɗɗi intizaru habbagol mo lil udri wonande ganto algaribi ɓattingo mi mana o gayna ta hutubude ɗon riidu ɓoyla mo fi yawgol ka hurgo ma yanamo heeɗintingol salligi alal asahi e dow ko selli kon rayno waɗɗi habbagol mo alhamisu jabun ɗum mawdi'ul istitan hara ko e nokkure hoɗande
fala tuqamu ljuma juma an darnatake illa fi mawdin sona nokkure yustawtanu hoɗande fihi e muɗum wa yakunu nokkure nde laato kadi muhillan hara ko daginde lil iqamati wonande wawugol ñiɓugol ɗon yumkinu tawata newoto almaswa ñiɓugol fihi e nokkure nden baladan hara ɗum ko leydi kana laati aw qariyatan kako sare bi mana ko cewun to sokon kako sare jande baladan ko village on bi mana wa amma adabul jumu'a amma nediji juma ɗin fa samaniyatun ko ɗi jeetati ɗi neɗɗo hani comme portorde al awwal nedi araniri ni al ghuslu laha ko lotanagol juma wa huwa ɗum sunnatun ko sunna indal jumhuri e jungo jumhuri yanko ɓen todena bi mana e jungo e jumhur on bi mana majorité jomiraɓe gande ɓen wa min shuruti no jeeya e sartiji juma ɗin an yakuna e no jeeya e sartiji lotanagol juma on an yakuna nde lootagol ngol wonata muttasilan hara ko jogodir ɗum bir rawahi e yahugol ka juulirde hara ko looto tun yaha fani ihtasala si on tigi lootike ha gani ostagala o occupike o sokolini bi gada in e soƴƴugol taho aw nawmin ma ɗanagol haray ko hani kon aadal gusla o fillitoto lootagol ngol alal mashhuri dow ko lolli kon kono hollali so fillitaki haray bonali ɗum ɗo kadi kona yewtede fi mum ko nande iwrowo ka suudu muɗum yaha ka juma amma dawo yaltude bimbi yaraka golle mum haraga ka golle ton iwrata yaraka juma hurgu ka o looto ala ton haray o ɗo ko yo looto bimbi o yaade mum asani ɗi mum ɗum assiwaku ko gosagol asalisitata ɗum ɗum halɓu sha'ari ko fembugol leeɓi ɗin siko ɗi ka hoore siko leeɓi suuɗiɗi ɗin hara dow jaɓal yadude e tuuni ka juma arabi ona yabun ɗum taqlimul azafir ko taƴugol peɗali ɗin itta peɗali ɗin alhamisu jowaɓu noon ta jannubu ko woɗɗitagol ma yatawalladu minhu kala ko wawata heɓude e makko kala ko wawata wadde saabu heɓo iwa e makko arraihatul kariha lungol kanugol añagol hakkude ñamugol basalle e ko nanditata e ɗum assadisu jeega ɓum ɗum attajammulu labintinagol moƴƴa labintinora bi thiyabi coñci alhasanati labaɗi ɓorno ha laaɓe ha waɗa wakaka ko ɗum islam wi asabi jeɗɗa ɓum attatayubu urnitagol ha wonande juma o ko ɗum ɗo fof ɗum ɗo urnitagol ngol ko wonande worɓe ɓen amma debbo o parfotako o wujatako nebban urɗan o yaltaga galle mudi makko walayka huɗaymo ha o hewta on faami asamini jeetata ɓum almashu laha ko seppangol yahugol ka julugol juma ɓuuri moƴƴude duna rukubi hara wona waɗɗagol machine illa liwdeni so wonara ko ganto yamuna o sakkimo min dalka e ɗum masalan hara no wuɗɗi ma ndiyan no sahaƴude ma o sella e ko nantata e ɗum wa amma al adaru amma gantoji almubihatu daginayɗi ɗi noon litakhallufi tultugol an ha e juma o min dalika no jeeya majji almataru shadid ndiyan ɗuɗuɗam ndiyan saaƴa ha ƴaskin fof jogodira wal wahlul kathir e henduwil ɗuɗungil wal mujaddam e aden mo ɗamajan toujours jogiiɗo nawnare taƴayde alladi nden nawnare tawata ta durru tawa lorra e raihatu lungol ko woni ko e makko bil jamaati jamaɓe o tawoyta ɓe wal maradu e nawnare watta muridi e nawnireede ben yakuna nde laatoto masalan indaw ka makko ahadu goɗɗo min haali immorde ɓeygude makko nde maridan no nawni ka zawjati wano ɓeygu makko wal waladi e ɓiɓɓe wahdi al abawayni e goto e jibinɓe mo ɓen ɗiɗo walaysa indahu ara ala jungo makko man yauluhu on mo no occupé on nawnuɗo fa yatajo aray mo hattojini ila takhallufi tawale nawnuɗon no hattojini ila takhallufi faade tultugol li tamridihi saabu nawniraɗo makko on haray emo hattojini e luttugol faade nawniraɗo makko on wa min dhalika no jeeya e mum ida htudira ahadun si tawi woni goɗɗo kadi tawama min aqaribihi immorde ɓattaɓe kawtalɓe makko ɓen e ihwanima musidɓe makko ɓen e nawnare mayde nangi on tigui ɗum ɗon kadi no jeeya ida htudira si tawama ko mayde nde woni ko fanda ɗon qala malik imam malik inni fi rajuli fi oɗo neɗɗo yahali ko mono maya yawmul juma ñalande juma fa yatakhallafu indahu wo tultinte acci e takko makko ɗon takko fure on ɗon rajulun gorko min ihwani immorde musidɓe makko yanzuru mono dara fi sha'ani fi fiyake makko en lala on ɗon yo tultu juma la basa fi dalka en lala e ɗum furi on tun accetake ɗon wa min ha no jeeya e muɗum ko tultinta goɗɗo juma haɗo mara bakkatu law hafa so hulani ala nafsi hoore makko
min darbin zalimin immorde piggal to ñoo haramo huuli wota o fottu e kaarijo toon on yana e makko aw habsihi ma nangegol makko soke laamu ngum no boni masalan wa akhdi mali e jattegol jawdi makko wa kadalika noon kadi almusiru tampuɗo ñawliɗo wallahi yukhafu tawa himo hulani an himul an yahabisaw fita nangoy mo jogomo toon garimuhu mo o ñawli on hare ɓe ɗum ɗo fof ko gantoji taginanɗimo yo yilto alal asahi e dow ko selli kon wa min dalika no jeeya mum ala ama bunɗo alladi on la qaida lahu mo waraɗo wowo amma law kana law amma si latanike mo qa'idun ɗo wowo aw kana ma o laatike mimman yahtadi ko jeeyaɗo yon anditowo laawol ngol hay so maraɗo wowo lil jami'i fi yawgol ka jami'u bila ga'idin ko alda e ɗo wowo fala juzu la wara e daganta ko ma takhallufu tultugol an ha e juma on sabu ganto fi ɓa o mara ko ɗowamo tawi tun o anditana e hoore makko laawol ngol mahimo mari ɗo wowo o yaharumo hino harmi asafaru voyasugol inda zawali tuma ila ka nangue dirtimi jawmi juma ñande juma par ce que ara juma on naati nangugol voyage accita juma on ala man tajibu e dow on mo waɗɗi alayhi hoore mum aljuma to juulugol juma amma sonnajo jiyaɗo en pay kun en ɓen ɗo no wayade wa kadalika ko ni kadi yaharumo alayhi harmire makko alkalamu wowlugol ndehino khutube wan nafila to waɗgol nafila wal imamu ta imamu yahtubu no khutubude ɗum ɗon kadi no harmi sawa no fotater kana o laatike fil khutbati l ula haraga ka khutuba arano imamu woni aw fisaniye kaga ka khutuba ɗimmo o hana kono noon ka jungo ahlu sunna al jamaa si tawi lerde nasɗa ka juulede wasi a tawi imam no khutubude a juulay tahiyatul masjidi si joɗɗa wa yajlisu rajulu neɗɗo on jooɗoto wala yusalli wo haray o juulata ko ɗum ɓe wi ɗo kamɓe illa an yakuna si wona o laato talabbasa binaflin o nangodiri e nafila fewndo imam on tawata ko gangunal khutubugol taw o fuɗɗike nafila qabla duhulil imam ko adi natkol imam on ɗon wo fay timmu dalika wo ko yo timmin ɗum ɗon amma kala tawɗo imamu ƴewi ko gangunal o fuɗɗaki kamɓe natuɗo joni o tawnoɗo imamu ngo nder ton tawi mo goto nafata kamɓe ko ɗum ɓe wi kamɓe mi wi ko ɗum ɓe wi o yaharmu no harmi albay u yeeygol wa shiraw e sodugol indal adan sani ila ka noddinandu ɗimmuru ndun ila ɗon ha darnane ha salmine no harmi yeeygol e sodugol few si woɓɓe noon yeeyima soodi fo yufsahu hara ngeygu ngu bonnete ina waga si ngu yani si ngu waɗi legoy wayi ko rawno aña tarkul amali accugol kala golle yawmul juma ñalande juma innugol ɓa hande ko juma mi gollata ɗum ɗon no aña par ce que ɗe andi alqur'an on no inni en ka suratu juma fa ida qudiyati solatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah goosi juma on salminamata on jooɗota on waalo yalte gollo islam yiiɗa puyɗogoy islam yiiɗa jooɗotoɗo tumbidira juuɗe wa tanaffulul imam nafugol imam on qabla al khutba ko adi khutba wo ɗum kadi hino aña wa kadalika kono ni kadi yukora o añira lil jalisi wonande jooɗiɗo ton an yatanaffala nde o nafata indal adani nde hino noddin ila noddinado al awali aranuru ndu wa yukora hino aña huduru shabbata tawegol jiwɓe ɓen lil jumati ka julde juma jiwɓe ɓen aru ka julde juma wo hino aña wiyaka no harmi de wo kono no aña wa kadalika ko wono noon kadi assafaru voyasugol ba'da al fajiri ɓaawo subaka juma on feeri hara hande ko juma nanga laawol ɗon noon ɓa wonande mo juma waɗɗi wo ɗum ɗon kadi hino aña wallahu alam ko Allah tabaraka wa taala on ko andi musidɓe julɓe haray kala ko famin alhamdulillah kala ko faminake hino contact ji ɗin on waɗay 628 60 53 09 même numéro e réseau ji ɗin fof code areba on ko 664 code selcom on ko 657 code intercel on ko 631 amma numéro on fof ko gotum ka facebook ma ɗum ka youtube ma ka skype on waɗa abdoullahi kala @gmail.com haray ko ɗo faalaɗo humpitade ɓurini faalaɗo yanñade ɓurini ma faalaɗo tawa koko o nani ɗo no luutodiri e ɗiya madhabuji hedditiɗi ma ɗeya defte ɗe o jangi ɓa haray koko woni ɗo kon ko ɗum mi janggata mi fira mi addata ko woni kon e nde deftere to haray on tigui wawaylan wadde ittisal gotel e ɗi contact ji ɗo waway mo faltidirande embere komi faami kon e mum wallahu a'la wa a'lamu.